que os alevo, meu djembe. Buscamos moita farra, queremos rock and roll. Santada, 1 de novembro, notasenos na cara e máis na voz que xa pasou o castañazo. Aquí vos deixamos con todo o que houve onte durante o día e durante a noite na 13ª edición do Castañazo Rock en Chantada, claro. Un grupo de amigos que nos xuntamos unha semana antes desto para participar cos eventos que se fan aquí no Pobo, que nos parece moi interesante, aparte que nos gusta a música e gusta nos cantar. Sí, somos aquí de Chantada. Este concurso sería mellor a cara a tarde, cara ao serán de 7 a 10 para aproveitar o tempo de hostelería e demais, porque estas horas, a verdad, cantamos nós pa nós. Nós non vimos por gañar, nós non vimos por gañar, nós vimos por participar e por pasar unha tarde en compañía dos outros grupos e pasalo ben. Esta é nosa tradición do noso campo galego, é como unha religión. O nabo a navizo grelo, nabo a navizo grelo, nabo a navizo grelo, nabo a navizo grelo, ese é o gran segredo. Grelo nabo naviza, grelo nabo naviza, grelo nabo naviza é o segredo da Galiza. Grelo navice nabo, grelo navice nabo, grelo navice nabo é o segredo do carallo. A culpa é do licor café. A culpa é do licor café. Vimos aí que a Chantada levamos vindo un mogollón de anos porque nos pasamos genial, é un pero eu levo vindo varios anos e pasamos genial sempre, un bo ambiente da hostia, vimos a pola mañá, cómense de puta madre aquí e bueno, nada, pasalo guai, os grupos e tal. E pois mamá, quero te moito, tío. Un saludo, mamá, en serio. Un saludo pa mamá, po tío, pa Cadela tamén, que quero moito. Que che parece diante do bar? Estamos, a ver, en teoría o concurso dos cantos de taberna. O ano pasado armamos unha festa de carallo, este ano hai que repetirlo. Que tal quedastes o ano pasado no concurso? De terceiros, bastante ben, E tiñamos que repetir a ver se conseguimos mellor puntuación ou algo, Po meu irmão, e así pa familia. Algún tema novo hai, non nos deu moito tempo a ensaiar, a verdad, ensaiamos 3 dos 10 que somos, pero bueno. O carallo de armar festa e punto, tío. Saludo pa Celanova, pa Ourense e tal. Os putos mariñeiros do monte, os fucking bosses. Levamos 4 anos, non ganamos nin o primeiro. Non ganamos nin o primeiro, pero nós vimos a polo viño, non a polo pulpo. O festival non se pode perder ningún ano. O festival para min é un dos mellores festivais que hai na Galiza. A verdad que moi ben, tío. Cantos anos levas vindo? Pois mira, este seguido é o segundo, pero esa viñera fai cando fora o do Bravú, o do aniversario do Bravú e tal, é bastante ben, tío. É o terceiro ano que veño, será. Isto, o jorro é unha tradición que impuxemos o meu grupo de colegas nunha fecha na que non estaban no Porta América. Este mensaje vai ser un pouco reivindicativo. No Porta América encontraron un jorro tirado e empezaron a pejar mierda que encontraron basura así. E ao entrar aos conciertos o seguranza lle dixo: tú, Ponos de 4 6 metros no noroeste. no puede pasar con el gorro. E de aí, por cada cumpleanos, na nosa pandilla de amigos, rejanámonos un jorro con varia mierda. Colegas safaronme de puta madre, porque mira, safaronme viaxe de ida, de volta, a entrada baratilla e tal, e cundiume bastante. De Vigo, todos de Vigo, temos de Boiro, Coruña,
chantada de todos lados. Un premio, isto é un trofeo, non é unha boquilla de soprar, é un trofeo de 0-0 sin alcohol. Eu viñen en bus, porque son para ver como unha rata, sabes? E despois, como non temos cartos nin punha tienda, esperamos hasta o domingo para volver para casa, para dormir así de empatadilla e tal. Pero bueno, como hai moi bo rollo, moita festa, xa trouxen roupa de abrigo, porque aquí apreta moito frío en Chantada, e volvemos para casa mañán o domingo. Eso Deus dirá. O ano pasado dormí nunha acera, o sea. Fantástico, danlle vida ao pobo e además es que me parece maravilloso porque o tema da castaña en Chantada é moi boa e hai que sacar adiante o produto. E non se anima po ano a montar un grupo e vir cantar? Pois non o sabía, pero agora que o vexo pode que sí. Non digo que non, que a mí gostame moito as cousas do aquí, do pobo e da terra e me parece precioso. Un anillo. De quen é o anillo? Non sei. No, isto non sei onde saleu, Non me acordo. No, sí, me acordo, pero non quero dicir. Tampouco roubaba. Mira, estamos facendo un reportaje para saludar a toda a armamar do mundo. Para toda a armamar do mundo. Saludos todas as mamás do mundo. Mamá, quérote moito. Gracias por traerme ao mundo con este bombo así 9 meses. Vai, non me esperes para comer mañán. Mamá, saluda mamá. E de paso lle deixo a miña nai, que tampouco vou. É que son amigas, sabes? Cantamos. Sí. No, ¿Cuál? A que vos que irades? A Carolina, que saliu nos ben. Vale, un saúdo para Rebordelo, para familia y amigos y demás. Esto non metas, por favor. O se non repito... Pois nós somos de Chantada. Somos as bacalouras e apuntámonos porque parecenos un concurso moi divertido e queríamos varios anos apuntarnos xa. Nunca nos apuntábamos ata que ao final este ano, pois por fin conseguimos apuntarnos e aquí estamos. Digo outra vez, para a familia, para os amigos e demais, Rebordelo. Isto é un turbante. Veume co jorro xa do regalo. Isto é o meu colibrí. Pero ten unha rota aí. Pero está jodido polo tempo, home. Se che digo a verdade, ensayamos 1 hora e media onte. Bueno, un saludo a mi madre, que la quiero mucho. Mamá, quérote. Un bico. Isto pois é o que é. É o que é, unha choia para o ver. O importante é pasalo ben e facer rir a xente. Claro. Que a xente, porque... Pero facer rir, claro. É que a xente cante con nós, porque hai grupos boísimos, pero hai cancións que sí, son moi animadas. Hai grupos moi animados. Pero non sabemos as cancións, nós tocamos cancións que sabe todo o mundo e gustanos que nos sigan. A saia da Carolina, regular comitado. Cando a Carolina baila, toda llorado. Bailaches Carolina, baile, sí señor. Dime con que bailaches, baile con meu amor. Baile con meu amor, baile con meu amor. Bailaches Carolina, baile, sí señor. A Carolina é matola, é todo vai ao revés. Desde por a cabeza, desde por los pies. Guapos. ¿Qué tal por aquí? Fantástico. ¿Qué tal los cantos de...? Arre, carallo, nunca chupensei tan ben. ¿Qué, de aquí de Chantada? Son de todos los pavos en que me acollan comer divido. Donde dan ben de comer e donde se pasa moi ben, dali son eu. E que, anímase pro ano a vir aquí con grupo a cantar usted? No, aquí vimos en grupo, solos e como faga falta. Con tal de que den cama de comer, vimos como que irades vos. E vos desde aquí ou vides a tomar as augas? Nos vimos aquí a tomar as augas e facer un reportaxe. Moi ben, en hora boa. Vides o mellor pavo de Galicia. O que vos quere a todos. Ánimo, e que o pasedes ben. Un cascabel, isto é o peor do jorro. Porque acabas loco, é como os gatos que tolean cos cascabeles igual. Mamá, te quiero, mamá.
Se lle digo a miña mãe, foi unha chantada e acordeime de ti, dime, nena, eres parva, que fixeche? Seguramente. Baixache do piso para baixo. Pero seguro que che di, hostia, non che unhas hostias porque... Pero tú pensa, ilusión que lle pode facer a mamá... A miña mãe seguro que sí. Unha peineta. De Cangas. Cando te levou desde Cangas ata aquí? Hora 45, 2 horas polo menos. HDI, isto é porque con isto corres máis. Vimos a pasalo ben, a cantar un pouquiño, a comer por aquí, a beber por aquí, a disfrutar da xente, a disfrutar do albarillo e os concertiños a noite despois. A la mami. Saludade aí a mamá. Non quito cigarro que non sabe que... Unha xouba, esta xouba mola porque encontrámola nos Revenidas. As Revenidas son as xoubas, os sardiñas, bueno. A ver. Fixemos dous que a idea de fomentar os festivales porque isto senón é un sin vivir. Porque senón isto acaba así. Menos xente non tal e... Hai que procrear. E o que se nos deixa facemos máis. Eso. Correcto. Hai que practicar moito, sempre. Moito, a volta das orellas e todo, senón ten que salir a cousa ben. É importante, a ver. Sí. Eu non a teño moi ben feita, por eso a cuestión de practicar. Era genética, a ver se melloraba. Claro. Selección natural, eso Si como non sala mellor que a nós, tampouco. Verdad. Pobres rapaces. Isto pois veu tamén, a pulsera regalo de aquí do meu amigo Xoán. Unhas trenzas que me viñeron co gorro. Como se chama o vosso grupo? No, o grupo deles. No, eu toco, eu son o que está, bueno, sí, tamén. Eu son o incitador. Eles son os buratos, o buratos do demo. No, os demos do burato. Aquí o protagonista. Hostia, que non teño vos. Que? Por que tens que gañar? No, nos a gañar non vimos, nos vimos a escachar. Que? Hai que vender, Nos vendemos nas barras, xa non chega. Isto é do meu amigo Alejandro de Cangas. E o dado aí do 64? Isto veume que chollo. Esta corda de guitarra ten historia porque é dun grupo dali da miña terra que apoia. É Escalopendra, tío. Escalopendra, é unha corda do guitarrista de Escalopendra isto. Hola, nai. Bos días, non sei, a ver. Pois aquí nos mellores tempos tiña unha chinchilla peluda. Fáxeme moita compañía. E que pasou con ela? Morreu. Este é o terceiro. De onde vives? De Ourense. Non quedamos a dormir, imos de empatado autobús de volta. Que vai haber este ano na Candeloria? Por que temos que ir? Pois na Candeloria vai haber o mesmo que ano pasado. Moi bo ambiente, bons grupos e moita música en galego. Basicamente eso. Faños aquí un avance do cartel que estamos vendo. Vende o festival aí. Pois... son moi mal vendedor, Estará, por un lado os padriños do rock en galego, o sea, pouco que dicir, máis que o 90% das bandas están influenciadas por Cenzar. Familia Camaño, unha das bandas referencia ahora mismo dos festivales en Galicia, e despois Zoo, un grupo que está ahora mismo de moda, canta en Valencia e creemos que ten un directazo moi potente. E despois o último que cierre, que dicir deles, son unha das bandas referencias a nivel estatal do rock. Parece poucos 4. Vou estar eu ali organizando. Pois de momento non se sabe máis. Pero bueno, 15 días estaremos. E hoxe despois estaremos vendendo entradas e algo que me están pedindo agora. Estaremos aí no stand oficial do Castañazo Rock. E que tal aquí no Castañazo? Pois eu acabo de chegar fai media hora, todavía non pude nin abrazar o licor café. Estuve a botellíns de auga. Estivemos pegando aí por todos os bares do circuito dos cantos de taberna e agora vou abrazar o licor café. Este último, o Capitolio último bar, e haberá que probar un pouco os licores da zona. Nada, só o cable de teléfono, de cascos. É o silbato. O silbato funciona aí. É mágico. A ver, Silva, está aí. Silvo, pero dame asco, porque pasou por tantas bocas que xa non sei. Bueno, Silva ten truco, mira, como é chino. Aí, todo o que podes. Faz normal, é así. Pero no momento lo que mete el lengua a xogar... Chega o momento que hasta é molesto. De Marín, en Pontevedra.
Cando me boten fora do pabellón, marcho. Mentre non me boten, eu quedo aí dormindo. Ola, boas noites, digo tardes, Cantos anos leva así? Xa perdín a conta. Creo que xa perdín a conta. Pero polo menos 6 mínimo. Quero saludar a miña asociación Xermolos, que organizamos o Festival de Pardiñas. Unha aperta a todos, onte foi unha cena de éxito total. Pouco cosa máis. Hoxe veño aquí para pasarlo ben, paso de saludar a Naida. Lo que digo, como siempre, históricamente, que estos eventos y estos festivales deben seguir uniendo a la gente. ¡Viva Galiza! Venceremos nós. Come un jorro de fiesta, son feliz. Todo elegante, xa, para calquera situación. Eu sempre, esto que salga, que senón... Como? Rockin' Vila, wea. De Vilas People. Esto é un festival que se fai en Vilanova de Arousa. Vilanova de Arousa é un pueblo que non ten nada. Non vou faltar tampouco, pero un pueblo baixas ás 2 da mañá e non topas un sitio nin onde comprar tabaco. Esto, para toda a xente que veixe isto, vindo a Rockin' Vila. É un festival que fan 4 mortos de fame, intentando facer algo bonito nun pueblo no que nunca pasa nada. Y hay que seguir disfrutando de la cultura gallega. Y a este país pues hay que ponerle un poco de sonrisa. Buen ambiente. Bueno, aquí estamos en Chantada disfrutando dunha boa tarde de música e canto tabernario. Vimos de Pontareas, fixemos uns cantos kilómetros, pero merece a pena. Estamos aquí de festa e de troula con toda esta xente que é, bueno, mundial. Como vos chamades? Voces de Arrieiro. O nome de que ven? De Voces e de Arrieiros. No, precisamente os arrieiros foron os encargados de levar non só o comercio por todos os nosos lares, senón no estranxeiro, Sudamérica, etcétera, etcétera. E Voces de Arrieiro está concebido por eso, porque os arrieiros foron como unha especie de encrucillada de cultura, de ritmos de fora no noso repertorio, aínda que aquí solo facemos canto galego, canto folk e tal, canto de taberna. Sí que temos tango, cuecas chilenas, etcétera, etcétera, pero en honor a toda esa xente que foi pa fora porque non lle quedou outro remedio, por faltas os recursos económicos, e chegaron aquí, no noso pobo, en Pontareas, fixeron nas tascas unha recopilación deses temas, desas habaneras, cuecas, etcétera, etcétera, que é o que facemos nós, recollelas e darlle un toque persoal do que son Voces de Arrieiro. Miña nai xa sabe onde veño, sabe que eu fago con sentido e que quero moito. Pois un cucurucho de castañas. E foi difícil gañalo? No, só tens que meter unha boina nun cesto. Moi fácil. Hai que calcular distancia e tirar, o sea, é fácil. E que tal o festival? Ben, moi ben. É a primeira vez que ves? No, xa levo vindo un par de anos. Gústame moito. Que mezclen así os grupos galegos con grupos de fora que tamén son do mesmo estilo. Está moi ben. Viñen por Dios que te criu, pero realmente, porque os meus amigos tiñan vido o Castañazo, sempre me falaron moi ben, pero nunca había vido. É a primeira vez que ves? Sí, é a primeira vez. Pois moi ben, está bastante ben habilitado, por se chove, polo frío, está ben montado. Estamos aquí xa a piques de comezar a 13ª edición do Castañazo Rock de Chantada con Iván, un dos cabecillas de todo este cotarro que hai aquí montado. Moito chollo a edición deste ano. Bueno, sí, todos os anos é bastante chollo, agora estamos por empezar os concertos e xa un pouco máis aliviados, pero sí, ao largo do día é bastante chollo, pero bueno, como din, sarna con gusto non pica, así que encantados.
Sí, home, pero con justo, os que estades traballando a medias. Bueno, tamén somos xente que despois durante todo o verán vamos por aí a festivais, así que tamén nos toca aportar o noso graniño de area, así que encantados, como dixen antes. Os grupos que escollechedes este ano, como se escollechedes? Ou por que tirachedes por aí? Bueno, pois un pouco seguir nos anos anteriores que nos, bueno, bastante éxito, un pouco a variedade musical, pois seguimos por aí de estilos variados como desde o hardcore ou metal de Berry Charrac ou incluso SES que xa se vai a outro tipo de público, blues, latino, pensamos que vai funcionar ben. Home, dende logo algúns grupos eu nin os coñecía, así que para tirar da xente e non ver sempre o mesmo tamén está a ver se anima aí o público. Bueno, sempre queremos traer así algún grupo un pouco máis descoñecido, por exemplo está no Paddy and the Rats, que é a primeira vez que non só en Galiza, sino creo que en toda a península, creo que é a primeira vez que tocan, bueno, como xa hai edicións, apostáramos por un grupo húngaro que era Bohemian Beaters, funcionara bastante ben e son así tamén colegas e nos levaban insistindo anos e este ano dixamos, aparte de un grupo que escoitando nos gustaba bastante para darles tamén a oportunidade de triunfar tamén por estas terras como fixeron no seu día Bohemian Beaters. Esperades moita xente este ano, menos que os outros anos, máis? Aparte este ano hai unha temperatura que iso de ir a Chantada a pasar un frío que nin Dios este ano. Bueno, estuvo así a semana complicadiña, pero bueno, aparte o fin de semana parece que se arranxou un pouquiño e a ver, esperamos o ano pasado, pois a verdad foi aí, quedamos moi sorprendidos pola magnitude de público e esperamos a ver se lográramos repetir, non é doado, pero bueno, a ver. Estámoslo intentando a ver como sai. A estas horas pois tampouco temos cifras de estás animando a xente, a verdad que hai bastante ambientillo. Esperamos que, se non é como ano pasado, pois moi similar. Bueno, pois desexemos sorte, seguro que tes moito curro, deixámoste que vayas traballar, entón. Bueno, ahora iba a aproveitar para cear, pero bueno, si, tamén descansar un ratiño e tamén disfrutar un pouco da festa, se non... Pois moitas gracias. Vale, a vos. Ahora renace nuestra fuerza. Vamos por la libertad de todos los presos. Son las casas de fantasmas que quedaron estancadas en la ruïna i la vergonya. El nostre rostre és una història inacabada d'uns amants que pretenien compartir la seva història. El nostre por és una sala d'hospital, les retallades decidir la teua sort. El nostre rostre és una història inacabada d'uns amants que pretenien compartir el seu amor. Nuestra vida quotidiana es una carga pesada que arrastrem i suportem amb elegància. El nostre límit és una arma carregada que ens apunta per l'espatlla recargant l'esperança. El nostre pena és una pena d'esperar, els detinguts d'aquella vaga general. El nostre límit és una arma carregada que ens apunta per l'espatlla i amenaça amb disparar. I que la sort que ens acompanya siga líquida com l'aigua, que contentar-nos que n'escrita la rena ja nostra força. Tota la carn que és sang i foc i car són la voluntat que canvi. Els llavis escrivint solidaris con les terres arrasades per la nit i la sequera. La nostra espera són les nits que no dormíem esperant en la penombra el naciment d'alguna estrella. El nostre amor és una escola sense cor, les retallades decidim la teua sort. La nostra espera són les nits que no dormíem esperant en la penombra el naciment d'un altre món. Aquestes hores s'alimenten de la ràbia que habitem a les vesprades de misèria compartida. La nostra força veu de l'aigua de l'aixeta i de l'extensa polseguera que dissipa la mentida. El nostre joc és una xarxa d'unitat que protegeix les persones que estimem. La nostra força veu de l'aigua de l'aixeta i de l'extensa polseguera que rebenta pels carrers. I que la sort ens acompanya
quando un cave cambi. Libertad de presos en Loita. Me conocerán de otros programas como ir de Spice Girls y ir de Power Rangers. Toco vos un chan 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 chan. Sí. Chan 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 chan. Chan 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 chan. Chin 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 chin. Parará, parará, parará. Vamos aquí, os meus compañeros, a luchar contra o mal. Grava aí o Megazord. Vamos ir no Megazord a matar a Rajoy. Ou que sea. Bueno, estamos aquí con Xés, que xa non a deixamos casi baixar do escenario. Unha entrevista rapideña que ten que estar farta de que acollamos por banda. Aquí, preguntarche agora que estamos no inverno, que tal foi este verán? Con moito chollo, que isto é maravilloso, moi ben, moi bo. Con moito traballo aquí e fora tamén. Moitos festis, moitas festas tamén de vilas e eso, que eso me fai moita ilusión para que vaya un pouco mudando, a oferta cultural. Con moito traballo, pero vamos, eu, mentras sexa así... Sí, aparte, se che gusta o teu traballo, non hai... A mí encanta. Chegaronme por aí rumores de que xa tes algún plan aí para o ano que ven. Para gravar, dis? Para gravar ou para que? Para gravar non, para sair por aí de rutina. Sí, para sair, sí, hombre, sí, xa ofreceronos aí unhas xiras, aí unha por Alemania e vamos a facer o Estado tamén, Madrid, Euskal Herria, acabamos de vir de Euskal Herria, pero vamos a facelo outra vez creo que en marzo, creo. Que tal por alá? Super ben, super ben. Cando chegamos ali había un grupo de rapazas que cantaban e que tiñan unha versión de 2000 anos máis, tío, cantaban en galego. Vamos, que despois veñan os da Coruña a decir que non saben falar gallego, vamos. Cantaban os vascos en galego que daba justo. Si, cantar os galegos en vasco igual xa máis jodido. É jodido, pero o que quere pode, é que conste. Que tal isto de vir aquí a Chantada ao verse do Bravú? A hostia porque se nos trata super ben, hai unha conciencia total aí de o trato aos músicos é inmellorable, despois a xente, pois eso, ven a ver un festival pagando unha entrada conscientemente, sabe que vai ver e ven por iso, entón, claro, a aceptación do público é a mellor, é a perfecta, que xente que quere ir a verte, que paga unha entrada e que fai posible que haxa festivais que non dependan de 50.000 subsidios para que se fagan e que non dependan das mordazas para que se poidan facer, que iso que eu lle dou as gracias sempre a xente porque compras entradas, porque xente como a min que non temos un discurso que como un ecosistema non poderíamos tocar se non fora por isto. Xa que falas aí de pechar a boquiña no concerto de hoxe, deche unha charla, queres volver a dicir algo para que vexa a xente en internet, porque só lo escoitamos os daqui, é algo que moi pouco se mollan. Sí, bueno, que onte houve 11 detencións, a persoas que son activistas políticos, pero vamos, que simplemente pois apoian unha causa que o apoio a persoas detidas polas súas ideas, que vivimos nun estado que cada vez criminaliza máis pensar e que enseña á población que pensar é ser terrorista. Sen embargo, morren 100 mulleres ao ano e non considera a violencia machista terrorismo, cando si o é, porque é unha ideoloxía en común que mata xente, sen parar.
en xaneiro levamos 10 mulleres mortas neste estado, non? Pero terrorista é o que pensa. Ou aceptamos unha legislación pois que eso, que imputa pois, por 3 anos a unha persona pois, que marca ferro a unha muller, non? Que hai 3 anos e 9 meses hai nada a un señor de C, efectivamente, pero ti que ibas unha bandeira española que non deixa de ser un anaco de tela e métenche 15 anos. Claro, todo este sistema dictatorial, represivo, que atenta completamente contra a liberdade de expresión, o sea, que eu diga isto é considerado unha provocación, cando non é unha realidade. E como non a paremos, e como non empecemos a facer uso da nosa... Exactamente, cando non, ou vamos a acabar ou no Campo Santo, ou no cárcere, ou no exilio. Eso é aí onde vamos a acabar. Bueno, pois xa non che rompo máis a cabeza, que aparte xa dunha entrevista pa outra, creo que teño entendido que tes que firmar unha silla por aí, por si non o sabes. Unha silla, pois firma, hombre, claro. Eso é de menos. Moitas gracias. Nada, ti. Gracias a vos. Que pasan de reclamacións, fuxo dos que fuxen dunha convicción. Só quero algo que me axude, un punto de sedación e algo que elimine a causa desta incomprensión, e algo que ilumine un túnel para evasión, e unha mente que fomente as ansias de revolución. Non quero armistifios para me esconder, non quero límites para exceder, que esta meditación trascendental, sabios dunha sociedade terminal. Só que algo que me alivie, un antídoto legal. Non quero ilusos fosos que citar, ni dientes que alimenten este malestar, ou bruxos que prometan a gran salvación, puntos de sutura ni xarobes, non. Só quero algo que me saque desta desesperación. Algo que me anime, unha súbita emoción, algo que me axude, un punto de sedación, algo que me saque desta desesperación, e unha mente que fomente as ansias de revolución. E non quero armistifios para me esconder, non quero límites ni para exceder, que esta meditación trascendental, sabes dunha sociedade terminal. Só quero algo que me alivie, un antídoto ilegal. E non quero filósofos que citar, xentes que alimenten este malestar, e bruxos que prometan a gran salvación, puntos de sutura ni xarobes, non. Só quero algo que me saque desta puta desesperación, algo que elimine a causa desta incomprensión, algo que ilumine un túnel para evasión, e unha mente que fomente as ansias de revolución. Algo que elimine a causa desta incomprensión, e algo que ilumine un túnel para evasión, e unha mente que fomente as ansias de unha mente que fomente as ansias de e unha mente que fomente as ansias de revolución. Trabajando, Castañazo Rock, disfrutando del el mejor concierto. festival del mundo.
Pois estamos aquí no Castañazo con Berri Charrac en esta ocasión que nos acompañan aquí y bueno, vamos a hablar un poquito con ellos, a ver qué nos cuentan. Y ya para comenzar, ¿qué nos contáis de este último premio que acabáis de recibir, del mejor directo de los premios Fest? Bueno, el reconocimiento siempre es bienvenido, ¿no? A mí personalmente con los premios siempre me queda un poco de sabor agridulce bueno, creo que la música no se mide en mejores o peores o tal, ¿no? Pero bueno, que duda cabe que para un grupo de rock el directo es donde de verdad hay que demostrarlo y darlo todo, ¿no? Y bueno, si para alguien por lo menos, o para un jurado o para X, tu directo es uno de los mejores, pues bienvenido sea el reconocimiento, claro. Claro. Bueno, y lleváis 20 años ya, bueno, cumplisteis el año pasado, no estabais todos todavía, pero bueno, ¿qué resumen nos podéis hacer así un poquito de lo que fue Berri Charrac en estos 20 años? Casi que mejor Bueno, joder, resumir 20 años, ¿no? Así una frase es jodido, la verdad, pero bueno, pues un montón de aventuras, casi 1000 conciertos, 8 o 9 discos, la oportunidad de haber tocado por medio mundo, de trabajar con productores que para nosotros han sido cruciales en la historia del rock, un montón de gente y sitios que conoces, bueno, todo lo excitante que es estar en una banda de rock, ¿no? Claro, es que aún así, a cada disco que sacáis mantenéis un poquito la esencia de Berri Charrac, pero al mismo tiempo siempre introducís pues novedades, ¿no? Siempre suena un disco diferente, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Bueno, creo que somos una banda muy de culo inquieto, ¿no? No nos conformamos con cualquier cosa ni nos acomodamos en cualquier estilo o en cualquier actitud. Entonces, bueno, siempre estamos en constante búsqueda y intentando evolucionar el sonido e intentando evolucionar la personalidad de la banda. Entonces, bueno, creo que es un trabajo que nunca acaba, ¿no? Nunca hay un final, ¿no? Siempre y cuando tengamos cosas que experimentar y buscar y evolucionar, ahí estaremos, al pie del cañón. Y respecto a eso, ¿cómo fue este último disco en ese sentido? Grabasteis con fueron como tres pequeñas píldoras que luego juntasteis en un LP y también con cada uno a su productor, ¿no? Un poquito. ¿Por qué fue esto así? ¿Cómo surgió? Bueno, principalmente surge del aniversario, del 20 aniversario. Era una buena excusa para hacer 20 temas y al hacer 20 temas te puedes permitir experimentar más, cosa que hay veces que en un disco más convencional, digamos, no te da pie. Entonces ha sido un caramelo porque nos hemos podido permitir experimentar, pero también elegir con quién queríamos hacerlo, con quién queríamos trabajar, y ha sido muy enriquecedor. En cierto modo ha sido una celebración de 20 años, pero casi con todo lo que hemos aprendido hemos hecho como un reset que casi podríamos partir de cero ahora, ¿no? Te quiero decir que tenemos mucha cuerda, creo, y muchas ideas y ganas de seguir experimentando y aprendiendo. Y bueno, es algo a lo que vosotros dais mucha importancia realmente, los productores, ¿no? Siempre buscáis así figuras, siempre buscáis un poquito... ¿Por qué? Bueno, la verdad que es una costumbre que hemos adquirido en los últimos discos, ¿no? Desde Hayo Musicael, que ya empezamos a trabajar con Ed Rose y luego con Albini. Sí es verdad que no vas detrás del nombre, sino de gente que crees que tiene un don especial para el sonido, para entender la música, y a veces escuchas, ¿no? A ver si es imposible grabar un disco bien aquí o por qué siempre vamos fuera, ¿no? Y no es eso, obviamente aquí se hacen discos de puta madre, ¿no? Pero nosotros hemos grabado los 4 o 5 primeros discos, hemos grabado en casa, ¿no? Pero la experiencia que te puedes llevar trabajando con un Ross Robinson, pues no te la llevas probablemente con otro tipo de productores, ¿no? Sí tenemos, así como dices, los productores son importantes, nunca se nos olvida la otra parte, que es la primordial, que son las canciones, ¿no? Entonces es como un trabajo mutuo entre el productor y la banda, y se trata de llevar las canciones a otro nivel. Y bueno, la verdad que es algo que nos ha gustado y que, sobre todo por lo que aprendes y te llevas tú, ¿no? Que a veces se plasma en sonido, pero se plasma mucho más en lo que te llevas tú, que es algo no material, ¿no?
Y en ese sentido además pues da la sensación además de que respetáis mucho los discos, es decir, hay muchas bandas que como que viven un poco para el directo y abandonan un poquito lo que es el estudio, pero bueno, vosotros sí que le dais una importancia, o sea, creéis que es muy importante también sacar un buen producto para luego ya defenderlo en el directo, ¿no? Sí, bueno, no deja de ser un equilibrio entre todo. O sea, una banda al final no es solo el estudio, no es solo el local, no es solo los conciertos. Al final es un equilibrio entre todo y incluso la convivencia y con la gente que te rodeas. Entonces, bueno, al final intentamos que todo tenga un sentido, ¿no? Y que todas las piezas encajen, evidentemente. Y respecto a eso, también quería saber vuestra opinión respecto también al formato digital. Es decir, vosotros en este último disco pues tuvisteis también buenas ventas, tuvisteis en algún top, pero aún así, bueno, quería saber vuestra opinión acerca del formato digital. También tenéis vuestras canciones todas en YouTube del último disco, en vuestro propio canal, entonces, bueno, Bueno, creo que es un mundo bastante, de alguna manera bastante complicado y bastante... Creo que todavía está muy por explorar y muy por que la gente se haga y porque se asiente, ¿no? Por lo menos en mi caso, en mi experiencia, que tampoco soy muy digitalero, ¿no? Pero bueno, creo que lo importante es, para mí, creo que lo importante al final es que las canciones se compartan y lleguen lo más lejos posible, ¿no? Y antes el formato era físico, sigue siéndolo, pero ahora se ha añadido un nuevo formato, ¿no? Que es el digital. Y creo que está bien para que, bueno, pues para que la música que tú haces, que compones en casa o en un local, se expanda y llegue a un montón de gente, ¿no? Creo que a ese nivel por lo menos nosotros le damos mucha importancia. ¿Y qué tal os tratan aquí por estas tierras? La última vez que vinisteis fue este año, si no me equivoco, a Santiago, ¿verdad? A estrenar el disco. Sí, estuvimos en Santiago. La última creo que fue el Resu, que siempre es especial también. Y bueno, yo creo que ya llevamos bastantes años viniendo aquí, siempre tenemos, no sé, nos vamos con buenas sensaciones y creo que el grupo ha ido también a más en popularidad, ¿no? Yo me recuerdo los primeros conciertos, bueno, que había bastante menos gente. Siempre ha habido un pequeño grupo ahí de ultrafans de Berry, pero bueno, creo que es verdad que estos últimos años pues ya estamos tocando en salas mayores y conciertos pues con más, no sé, que hay más gente, ¿no? En ese sentido, ya estamos aquí en el Castañazo para concretar un poquito. ¿Qué os parece este tipo de festivales que son incluso en invierno y que tienen bueno, esta variedad de grupos? Porque bueno, hay estilos para todos los gustos esta noche, ¿no? ¿Qué opináis? Bueno, pues que siempre es un placer que haya iniciativas como esta y que haya gente montando conciertos o montando eventos y que, bueno, que el hecho de que cuenten con nosotros para amenizar una jornada más, ¿no? Pues es un auténtico placer y nada, aquí hemos venido para darlo todo, una vez más. Bueno, ya para acabar, una última pregunta. Quería que esta me la respondierais cada uno vuestra opinión. ¿Que nos recomendarais una banda de vuestra tierra, así, para echarles nosotros un ojo, a ver qué? Una banda de vuestra tierra. Yo, por ejemplo, te puedo decir Glaucoma, que es una banda de... Bueno, hace sonidos tirando al reggae, al dub. Y bueno, ya ha sacado, creo que un comienzo muy prometedor y pronto tendrán nuevo disco y creo que es uno de los grupos a tener en cuenta. Yo diré JP Loyan, que es el antiguo guitarrista de Curaya, que ha hecho un disco en solitario y que sale mañana mismo y que hay bastante calidad también. A echarle un ojo entonces, ¿y tú? Pues yo voy a decir a los Belaco, a los jovencísimos Belaco, que bueno, que realmente tampoco es que necesiten mucha ayuda a día de hoy porque van como la espuma y les va muy bien y es una banda de chavalillos muy jóvenes, de Munguía y vizcaínos y bueno, que me gusta mucho, vamos. Bueno, pues con estas recomendaciones ya entonces nos despedimos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nada, a darlo ahí todo, ¿vale? Venga, gracias. Posse
Zuriagan kulbat berreraiki Zu txakurren diztia daukazu Txorbaldan deziniko Atzetik laban osatzeko Gaur egun etorkizuna duzu Aholkuak ematen Disfrutatzen dutenen Gero eta antzan iago batzen Zoaz, beste oro jakine simple bat Gabon Leti, lo rompes todo. Leti, lo rompes todo. Estamos borrachos, no podemos falar. Falame moito, ti tienes a famosa Leti, que rompes todo. Está de aniversario, Leti, lo rompes todo. E contanos, que rompicho ano pasado? Non o sei, sigo sin sabelo. Pregúntalle, Otero! Ela viu aquí a rompelo todo. Estaba balanzando todo ben, fluía. No, a romperlo todo no. Había un diálogo. Donde vas lo rompes todo, Leti, joder. Lo rompes todo, ¿dónde vas? A ver. Lo estropeas. Si casi me pisades actuando. Lo estropeas. Lo rompes todo. E que non faltan cando a xente se quere así de sentimentos e tal, ven ela e rompe todo. E sigues tendo pintura azul aquí. Pero teño pintura azul, de verdad. Ben, estamos aquí en Chantada, no Castañazo Rock un ano máis, e agora estamos aquí co Joy e máis co Pedi, que son dous membros de Party and the Rats, un grupo húngaro que ven por vez primeira a tocar aquí o Castañazo, por vez primeira a tocar tamén aquí a Galiza, o noso país. Entón, bueno, vamos a preguntar, vamos a pasar o inglés e preguntarlle que tal lles parece isto, non? Well, it's your first time here in Galicia. Tell us something about your band. What are you playing? What's your styles? Okay, hola. Hola, first of all. Okay, we are playing a kind of Celtic and Irish punk rock, but in our different style. I really hope that we have our own style. We call it pub and roll. So this is a kind of hard punk rock with some Celtic elements, with fiddle, accordion, and lots of other folk instruments. Really good drinking songs. Yeah. We know another Magyar band is Bohemian Betias. Is your style is similar to this band? We like so much this band. No, you know it, no? You know them, no? Of course, we are great friends, you know. And the fiddle player from the Bohemian Betias is my wife's brother, you know, so we are relatives. It's great. So we are really close friends, you know. We really love them. Well, ben, xa para rematar, porque teñen que subirse ao escenario, vamos a pedir que nos manden un saudiño para toda a xente aquí no seu idioma, no húngaro. Well, yeah, to finish, well, you must go to the stage. Just a greeting for all the people from Gezeta Música TV. Gezeta Música. Okay, in Hungarian. Okay. Sziasztok, Gezeta Música, üdvözletünket küldjük, mi vagyunk a Paddy and the Rats, jó szórakozást! Szevasztok! Sziasztok! We wanna party! Do you wanna party? Go! Talking to better beat in the West Coast, singing out the Turrayo. Laboring though we cannot see, there's always making us through. Tied up in Turrayo. Hunger and no catch up, from big with no more ratchet.
está Nuria, farmacéutico. Hola. Son o vampiro de escrúpulo. Tiene un escrúpulo así de grande. O festival en sí, a música. Algún grupo en especial? Pois sí, La Goza Sorda e Berricharrac. Dios que te criou, mala nai que te pariu. 600 anos de represión contra o noso, a lingua vais a pique. Borda, esta festa sálese, de verdad. Sabes o que ten? Que Chantada é a terra do licor café. E o licor café, Porto Son, dime cantos son 600 anos de represión. Bueno, estamos aquí con García de Dios que te criou aquí no Castañazo. García, coméntanos un pouco rapidamente que pasou aquí con Dios que te criou estes últimos anos, por que non estades aí ao pé do cañón? A ver, que está pasando? Estamos ao pé do cañón, o que pasa que non se pode estar sempre de portas para fora. Hai momentos de portas para dentro. No, a verdade agora imos a idea é gravar algo novo. E nada, estamos contentos coas cousas que van saindo. E nós sempre fomos un grupo de cocción lenta. Comida lenta, para comida rápida xa está o capitalismo. Sí, señor, sí, señor. Bueno, a ver, que tal as sensacións aquí no Castañazo? Como ves a xente? Como vedes aquí este festival tan mítico? A verdade é que impresionante, porque facer un festival neste tempo está moi ben, para escorrentar o frío. No, tocar aquí para nós é un honor, porque é un lugar, aparte, aquí é onde nace o termo do bravú. Para nós é moi importante poder formar parte deste momento histórico e poder estar no Castañazo. Vale, outra cousiña así rápida, vamos a ver, entón, cara ao futuro comprometedesvos aí a un disco novo? Bueno, os compromisos son perigosos, pero sí, eu creo que sí, que nos podemos comprometer. Sí. Moi ben, encantados estamos con esa nova, E bueno, xa para rematar, coméntanos un pouco como vedes ou como ves tú neste caso o panorama do hip hop galego e danos algunha recomendación para poder aguantar mentre esperamos a por vos. A verdade é que é impresionante, porque cada vez vai saindo máis xente, hai moito rap en galego, estánse producindo moitas cousas, levamos moito tempo facendo talleres, obradoiros polos institutos, sí que hai unha canteira importante. Agora, a nivel de recomendación, eu recomendo sempre a Malandrómeda, a Alto Asalto, moitísima outra xente que está facendo cousas, DJ Mil está ocurrando moitísimo, xente achegada que está facendo cousas moi potentes e que hai que ter moi en conta. Sí. E todo isto sen olvidármonos tamén dos vosos proxectos persoais, pero bueno, non, seguides aí cada un no seu, un pouquiño no seu. Coméntanos rapidamente. Sí, que temos que ir xa. Pois nada. Efectivamente, Marcos acaba de sacar o seu disco, eu fixen fai pouco un EP tamén, bueno, xa fai un par de anos, e aí estamos tamén dándolle rienda suelta as cousas que nos van aparecendo tamén así a nivel máis persoal. Pois nada, 1.000.000 de gracias, xa sabedes, a seguir escoitando os individuais mentre esperamos a por ese novo traballo, e 1.000.000 de gracias por todo, vale? Veña, ánimo aí! Va, que nos vamos. Está ya buena. Somos herdeiros dunha dictadura cultural. Somos as víctimas dun ataque brutal contra o noso. A lingua mantivemos la calando no catrique. Falando pedo lume só, a lingua vais a pique. Pois toma, escóitanos. Non nos calaremos nin de broma. Toma, Dios que te criou. En galego, non che molas. Paco Vázquez eres un julán. Non jodas con Arteijo. Rianjo, Vivero, órdenes, Puerto Sí, dime cantos son. Son 2, 4, 600 anos de represión. Dios que te criou, Maila Nai que te pariu, Dios que te criou, Dios que te criou, vamos, Dios que te criou, Maila Nai que te pariu. Luz, espíritus do hip hop, da creación, Dios díxome, na terra, no santo micro, dos discípulos, leva miña palabra alia onde vayas. Nunca érgete cando te callas. Eu pensei, este espíritu fumar vos raya, pero chegou San DJ e soltou o ritmo, te cagas.
Antes pensé que era fe toda priva cos tranquilizantes. Non pode ser, isto ten que ser cousa de extraterrestres. Onde está Mander Scully? Ese o día dos inocentes, non. Aquelo non eran efectos especiais. Aqueles sketches eran totalmente reais. Entón Sam DJ parou a base e Dios empezou a rimar a capela. ¡Qué puto desfase! Me cago en Dios, qué cabrón. Perdón, decía que me cago en Ross, que estirón. Entón comprendín que coño quería decirme. Oh Dios, hip hop chamoume para seducirme. Quería que formara parte da súa crew. E como podedes ver, claro que conseguiu. Dios que te crew, Dios que te crew. Vamos, Dios que te crew, Mailanai que te pariu. Dios que te crew, peña, Dios que te crew. Vamos, Dios que te crew, Mailanai que te pariu. Deus chamou unha porta, unha gran forza me levou. Entre campos e caixas te preguntei de donde paisa. ¿Qué quieres? Díxome que non te leve o demo do seu lado. Non te deixes. E quedei enamorado, amarrado do rap. Lepoume polo sendeiro da creación. Me ofrecí humildade, teramente ocupada. E desde entón non pude parar de predicar a súa doutrina. E gracias a Dios para mí foi unha medicina, unha vitamina. Predica MCs spray de mi post tamén hai. Vamos, Dios que te crew, Dios que te crew, Dios que te crew, Mailanai que te pariu, Dios que te crew, Dios que te crew, Dios que te crew, Mailanai que te pariu. JC díxome que o todopoderoso me quería ver a mí. ¿Por qué? Non o coñezo de nada, sempre me caguei en él, sí. Perdona perderme, señor, que se abúa agora, espera un momento. Dende Corme até a Ordes levado polo vento. Pa que cojones me chamou por teléfono, colleu a miña nai. Díxolle, son o creador de toda esta mierda que hai. Está teu fillo? Pois non está por aí. E así foi que me atopei na rúa e na calle. Acórdome ata do último detalle. Oye, señor supremo, por do universo, por non saber non che sei ni sequera o Padre Nuestro. Mira, non me bauticei ni nada deso. Será mellor que te pires de novo poceu, te mando po inferno. Pero que va non jabeou, como se nada pasara, sorriu. Me explicou que me enviou pa Dios que te criou e sabriu. Notei o rap, notei as baterías petando dentro de mí. Xa está. Volvín pa casa polas miñas patas e fixe po. Dios que te criou, peña, Dios que te criou, Dios que te criou, Mailanai que te pariu. Dios que te criou, Dios que te criou, Dios que te criou, Mailanai que te pariu. Entre catro paredes estaba eu cando apareceu unha figura extraña que baixou do ceo. E que pasou? Aconteceu que eu era un elexido para formar esta crew, pa proteger o rap, Mailanai que nos pariu. E dende entón, son de poto to hip hop e do garrafón, do poto son, do micrófono, aprendendo e crecendo para saber quen son. Sigo profeta Flavor Flav, tamén a San DJ, defendín o seu nome por ali onde pasei ureta nos peña. Xa se nota, o espíritu do noso Deus na rúa, isto non para. Embárcate con nos nesta aventura, axúdanos a apoiar esta cultura. Dios que te criou, Dios que te criou, Dios que te criou, Mailanai que te pariu. Dios que te criou, Dios que te criou, Dios que te criou, Mailanai que te pariu. Vamos, Dios que te criou, Dios que te criou, Dios que te criou, Mailanai que te pariu. Dios que te criou, Dios que te criou, Dios que te criou, Mailanai que nos pariu. Xente! A Candeloria. A Candeloria. Pois Zoo, un grupo que está empezando pero que está pegando moi forte. El último que cierre, leva toda unha vida tocando. Cenzar, que non conoce a Cenzar, padriño do rock galego. Todo o mundo debe asistir a Candeloria, todo o mundo. 19 e 20 de febreiro, non fai falta que o mire. Pois aquí estamos despois do canto de taberna disfrutando do castañazo. Que tal os cantos de taberna, como foron? Moi ben. Entonces moi ben. Quintas de 12, queda máis da mitad para arriba. Bueno, se este ano quedamos quintas ensayando 1 hora e media, po ano que ven ensayamos 2 horas e vamos. ¿Qué pasa, Murdoch? Una buena velada, per qua, porque nosotros, Cuidado Valentino y Luis Marque. Pois a xente que non votou por nós entendémolo. Porque había grupos moi bons. Sí, había grupos moi bons. Nos íbamos a pasalo ben e a xente que o pasara ben con nós, que era o que máis nos importaba. E a xente que non nos votou, pois, bueno, foi porque outros grupos evidentemente foron mellores que nós. Pero nós non temos rencor nin nada. Nós pasámoslo ben e é o que importa. Estamos tomando aquí un cubatino. De onde sodes?
de la Cañiza. La Cañiza, pero de la Sicilia, pues la piccola, poi piccola Cañiza. E perché un da Cañiza venga tan Chantada? Per provare la microonda. Molta microonda. Mala, no, pessima. A mí non me piace la microonda que c'è por qua. Estes peraflautas todos, me cago en Dios, Ben, seguimos aquí no Castañazo, estamos agora cos da casa, cos Liviao de Marrao, que van fechar o festival. Estamos a ver se me acordo os nomes todos. Estamos co Xurxo, co Antón, co Luismi e máis co Ozmín. 4 dos membros, son moitos máis, pero andan por aí ciscados polo festival. Ben, a primeira pregunta para un grupo da casa é, claro, non é a primeira vez, pero que tal tocar no Castañazo, Antón? Pois sempre, bueno, nós a todos os sitios que imos, sempre imos ledos, contentos e pasámoslo en grande, non? E conocemos xente maravillosa, que é xente que fai posible os festivais e que traballa para que a música galega pois teña tamén espazos de representación e espazos de proxección. Pero claro, cando estás na casa en algo que ti tes tamén parte dele e que de alguna maneira tamén está na tua xenes, e eso nos animou a dar este paso pois tamén a facer un grupo, moitas veces tamén foi polo Castañazo e a vivencia que significou, pois para nós pois é o máximo que podes aspirar na vida, non? Tocar no Castañazo. Sí, porque eles, aparte de ser del Liviao de Marrao, varios deles, non si todos, pero algúns sí, colaboran tamén aquí na organización, non? Luis Meixente do grupo da banda, que non está aquí porque está igual nas barras poñendo copas, non? Andan, a ti nache mal, xusto o que acaba de falar antes. É o máis implicado, pero bueno, está ben. Sí, ao final, pois, a todos os conocemos, a todos axudamos, ainda que sea pegando 4 carteles por aí adiante, que tamén é importante, claro. Bueno, tamén gusta ver medrar, que cada vez vai a máis, hai que dicilo. Gusta ver medrar o festival e como non, pois, vir tocar a él. Imos de últimos, non sei se é porque somos da casa, se é porque somos os máis ruís ou a saber, pero toca ir de últimos. No, a historia está ben pensada, porque así sabemos cal é o público realmente que nos sigue. Porque o que se vai antes é que non lle interesa, entonces... Para que hora estás? Cando salí de Xurxo? Cando é para o concerto? Que hora é? Pretiño das 4, os 4 menos 10, estaremos... Que os que aguanten van ser os que aguantan van ser os fiéis, non? Como digo Luis. Exactamente, nós somos de público fiel. O do colectivo, da familia Liviao de Marrao. Bueno, así, non, os grupos da casa, o de primeiros ou de últimos, pero sempre facen todos os festivais, non? E alguén ten que empezar e alguén ten que acabar, tamén é verdad, non? Bueno, están aquí, non de estrea, pero case, do seu segundo traballo, Cada can que lamba a súa caralla, despois do Matanza ata Filloac, bueno, dunha maqueta que había anterior por aí tamén, non? Pero bueno, o segundo traballo longo que se presentou a semana pasada foi, non? O venres pasado, ainda esta feira pasada en Capitol. En Capitol, como lle foi ali, Antón, a cousa? Pois, a verdad, estivemos moi cómodos no escenario, pasámoslo moi ben, en grande, e, bueno, pois a xente que nos acompañou, pois creo que tamén se marchou cun sabor de boca e con unha sensación positiva. E agora nada, promocionando o disco, hoxe aquí presentámoslo na casa, que mellor sitio, non? E, pois nada, vendendo, movendo e facendo que o noso traballo pois chegue ao máximo de xente posible, que é o que queremos, ao fin e ao cabo, non? Cando faz algo é que xente te escoite, que che diga pois tamén se lle gusta, se non lle gusta. E ao final tamén o notas en como se comporta a xente durante os concertos e por aí, se está disfrutando contigo ou se só falo eu e a mellor que falar tamén algún máis, pero bueno. Non, ben, ten que falar todos, pero vamos a decir, porque os Liviaos son un grupo, teñen 2 traballos, e o seu traballo discográfico está ben, pero eu personalmente penso que Liviao é un grupo que está moi pensado, moi feito para o directo, para a festa, porque un grupo con moitísima xente no escenario, que aparte levan o Marrao con eles, que tamén a, bueno, pues está... Hoxe podemos llevar a cara. Hoxe podemos llevar a cara, que está o Ozmín. Contanos algunha exclusiva, entón, que vai facer hoxe o Marrao aquí no escenario? Pero facer a festa, é o que hai, amigo. Eu é porque valgo, estes son os que traballan eu a disfrutar. Non é mal negocio. No, bueno, pasar un pouco de calor, pero nada máis. É que porque me deshidrato, hai que hidratarse. Bueno, pois aquí vos deixamos con eles, para os que non coñezades, ides flipar co directo deste grupo de aquí de Chantada, que os vai pechar o concerto aquí nesta edición do Castañazo. Un saludo a Baltar Padre e a Baltar Hijo, e al Espírito Santo. Vaya tres. Como decía o Ico, Baltar o fillo non é Baltar, é parecido, mas non é o mesmo. Un é blanco, outro pumar, un listo e outro nu gallanho, importante, un de Luín trae outro desgo.
Bueno, pois iso. Provincia de Lugo, no partido de Chantada, celebrouse unha festa que se converteu en batalla. Había un americano que era do herbedeiro e a todos aconsellaba que debían facer paz. Os mozos de Nogueira, falándose el sentido, dixeron que aquí no só se arranxaba tiros. Enviaron unha carta para que coidara os seus fillos, que o día da festa os ian facer anaquiños. Engadían na carta con orgullo e menosprezo que coas tripas dos seus fillos ian encher un cesto. O americano botando a mano da pistola, atrás non tira outro tiro e a 4 deixou mortos. Media hora durou o fogo, ficando só o americano. Se había algún de Nogueira que fose morrer algo. Na provincia de Lugo, no partido de Chantada, celebrouse o castañazo que se converteu en botella. Up, up, up. Hey, hey, hey. Aquí remato o relato desta desgrazada historia. A todos os que morreron, Deus os teña na súa puta gloria.
Estamos cansos. Queremos máis festa.